jien Walter Mikallef b'tatwajjeb magħrufin għaliex qalbna natuwa f'kull waqt u f'kull ħin dejjem mistik hemm xejn kwiet sakemm bdejt nikteb u nħarbex xi kelmiet. Fil-vella ismi melliħi mitwelid il-kant u l-mużika minn dejjem kienu qrib qatt ma ridt jew xtaqt aħjar nikkomponi u nirrikordja fil-ken ta' din id-dar. Ejja naħdmu fuq din flimkien jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem qed nieħu gost li qegħdin hawn imberkin b'mumenti bħal dawn poeta u kitarrist mhux li niltaqgħu aktar spiss meta tisma' bil-konflitti u l-gwerer bla waqfien ninkwieta jekk l-umanità ix toqrob lejn it-tmiem. Ħallik minn dawn il-sibijiet bl-għajnuna talla hemm soluzzjonijiet. Ejja naħdmu fuq din flimkien jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem qed nieħu gost li qegħdin hawn imberkin b'mumenti bħal dawn poeta u kitarrist mhux li niltaqgħu aktar spiss dil-ħajja taf tkiddek tħawdlek fejn taqbad tmur it-tlajja huma wieqfa aktar mill-qlib li jgħin fl-inżul imma qatt ma qtajna qalbna b'xejn insibu wens inkantaw it-tnejn sakemm jibqa' jitbissem kull semmieħ ħajħabbat il-mewġ jonfaħ ir-riħ. Ejja naħdmu fuq din flimkien jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem qed nieħu gost li qegħdin hawn imberkin b'mumenti bħal dawn poeta u kitarrist mhux li niltaqgħu aktar spiss